Ongachithi ithuba ngicela lithi ivesi elilodwa nje lithi jabulani sesingabantwana u-64 jabulani sesingabantwana abenkosi sesingofakazi Dokotela uNsibande ngibikelela umama Mama uNsibande ngibikelela obaba befundisi bonke abafundisi nabefundisikazi ngibingelele abafowethu nodadewethu Sunday School kwelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu amen uJesu Kristu inkosi lo khulumayo inhliziyo yakhe egcwele injabulo sengathi isikhathi impela kashilo ubaba sincane kuningi yaluningi engakusho ngoba umfundisi uNsibande nomndeni wakwaNsibande kuningi uJesu Kristu inkosi sibongile hadebelo endaweni yaseShiyane owafumana umusa ngelinye ilanga walandwa kuleya lela hlane laseShiyane walandela emzini wasekhaya ezulwini walanda ehlane umusa kaNkulunkulu ophethe nje indaba yasezulwini inhliziyo yami yamthanda yamgona lo bemikela umfundisi uHadebe umlobokazi wakithi lo wafika waba ukukhanya phakathi kwekhaya lakithi kwesinye isikhathi omakoti babefika-ke siyayisibaxwasa kodwa lo wanimela iqiniso owayekade kakhulu kuyimo oyehlale khonini akhulume ngayo kwakuyimi kanti uNkulunkulu uzobamba mina kuqala ngihamba naye anginamahloni noma ngabe yini engihlaselayo ngiyabuye ngedolo ukhona phakathi kwekhaya lakithi ngiyambonga indaba kabamfundisi uNsibande inde angazi ngamuze ekhwezini angazi kodwa inhliziyo yami ithinte kumbula ukuthi ngaze ngafulathela umoya ngakhala ngathi ubona ngani ngila eShiyane ungaze lapha angimazi kaze Nkosi ukumthumile uthi akhulume nami kuningi oba ngisho nokuthi ungakapakela yonke le ndawo yaseMatshematshe kodwa kwadlula kwaze kwayofika ngaze amadolobha kawadlulile kodwa kwadlula kwaze kwayofika kuleya ndawo ephakathi kwentaba yaseShiyane yangithinta khona ngiyambonga uNkulunkulu bathi lelinye ilanga engikhulekela ngixakekile phakathi kwekhaya baba umfundisi uNsibande ngiyayikhakhazela bawungisa ngomama ngithuke ngize ngikhale nomama umfundisi ngithi ngabe bayangazile ukuthi nje isinebuzane salapha endaweni yaseShiyane uAnti wakwaHadebe lo nyanga ngithi uAnti wendawo ngakhetha ukushiya konke kweswe ngathi ngizophilela inkosi uJesu sengine-ibazi kodwa ngathi ngizoya nakho ngakho ngithi ifa lami ligcinwe ekhaya ezulwini engekalephutwa muntu ngihamba kunamahloni ekuseni emini ntambama akukho elimdakhelayo akukho elimsabayo ngiyimi nje noma ngiyimi noma ikhona imkhusuko kodwa azange imvimbi ukuya phambili esiphambanweni siyambonga uNkulunkulu ngawo kaMsibande
usaqhubeka uyiveza indaba kaNkulunkulu ungamfihli, yaze yafika nakini, yaze yaba khona yasabalala. Sesijahile sesiyahamba bathandekayo, asimphileleni uJesu ukuthi ngelinye ilanga uyosidekela itafula athi sihlale khona, khipha imfoloko. Ethi uma ekhipha lezi imfoloko zibe zinda, kuthiwa kwakukhona enye indoda eyabiza, inkosi yabiza abantu bayo yabadekela itafula, yabanikeza imfoloko bahlala. Hawu uyafika badlile, alidile ngani ngoba nakho ukudla phambi kwenu. Ilona lo uyabuza ukuthi ngoba ethi uyayifaka emntonyeni wakhe ayidleli, kanti mfanele ufunze oseceleni kwakho, ungayifunzi wena. Uthe ubaba mayekhuleka la wathi uMefiboshethi, ngiyayisho njalo ngithi nguMefiboshethi, ngisixhwala ngife imlenze kodwa yokwembozwa indwangu kaMusa kaNkulunkulu. Ngiyabonga baba umfundisi uthi bantu uthi ngelinye ilanga mayengikhulekela uthi uNkulunkulu abusise ifridge yakho. Ngathi ngikhombisa ingane, ngithi ake ngizobuka nawo umlayezo kababa uSibande, iphi fridge la endlini ngoba kho fridge. Ubuyazi ukuthi lokho akhuluma ngakho akukho, angazi nokuthi ngokuthola kanjani. Baba umfundisi uNsibando waprofetha wathi nje einsukwini ngayithola ifridge. Baba ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, qhubeka uhlupho uphikelele ekuthuleni uPhosinetha, ungasho ukuthi wazuza owami umphefumulo wawuzuza. Ngiyabonga kakhulu umndeni wakwaNsibande, ngiyanithanda egameni leNkosi yethu uJesu Kristu njalo njalo, amen.